Talo whamalo le soi po manuia. Ia. O ka ko video ngi. O le lau ka ngoi whamakala. Pe whawhiwhenga e make money lunga o le YouTube. Pe whasau YouTube channel. So this video I'm going to show you how to make money on YouTube. It's very simple. The first step, you need to find a full-time job. Okay? Find a full-time job. So that's the first. O skip mua. So sa nga wenga le makanga nga ay mga can make money on the YouTube so sa job. So le ka ko presentation le fine le additional so me fa popo maua ia lau kupe no YouTube. So I'm going to show you what I'm going to have for dinner tonight. It's a late night. It's 3 a.m. in the morning here in Auckland, New Zealand. I'm going to show you what I'm having for dinner or breakfast. This is the chapeli and the kina. I don't know. Will it drink now? Get it all. Come on, get it all in what come on. I'll miss you. It's the feu thing and the wasabi. Okay, me feel. You'll skip more bullet. That I can make money on YouTube. And then, if I spare from society, for substitute, if I spare, and then the second step, when you come off a look, okay, for the lot to Jay so for my mere I to see my toe, that's so name of China for Ilo Wolofa, the ear oil wang a lay a minute. So that's the second step. I won't get out. I'm mangao, I can make money on what I Anu mo so nga wenga fa ka mai me ya o sida mere e pas ma boy. Okay, ya la ka ko ya make sure you follow the step le lemele. Squeeze kamera patsa lo marfalao patsa Yesu. Ai so Maria Tina. Strawberry. And this is how we eat in Samoa. Most of the time we use our hands. We don't use forks and knives. Very nice. I'm having a lime juice. And the mabu. Make sure you follow me because if you miss something, your YouTube channel will be catch up slowly. Fai are Faafefea. O ngala le le yo sanyo. Ke vai a kuro de sanyo o le YouTube o le sanyo. Alu lo sanyo. Alu like it. Alu share you on Facebook. E vai me lo sa mo fu le ko ke ku. De ko ke ai. A pa la di mo. Que le ve le share ngala video. Ale di mo ngo en ka ki a. Na ga yo ngai fong fe u. Ahora tamale cuiscuit. Ahora cuiscuit in Samoa. Ahora kina in New Zealand. Ahora kina.
ole lolo. Kasi ari kinai. Kori pit hot sai kore kasi. Strawberry. Wasabi. Kore mix me the wasabi and the chili sauce. But don't forget to subscribe, like, and share. Very nice. Yeah. Te kau ke aru aru era whapea au. Pai are au video whapea. Ngare umanga whai matang ro tungoro YouTube. Mau ke aku umma like ma view. E aru aru au. Ke ora ku pe nang wo. Ola wa. Ola fa sala na Facebook. Le wo ka ko download umma ba ya u. Ya ola sa fa ngo. Boleh fa ngo ko be le mo se me fa ngo Facebook kan ni. Ola iri siya pe chau kiri mga alkire fulas. Uma ko fafanga ro le YouTube ya. Lo mo la ku pe ro le YouTube kan ni. Ko kero lo ku pe ngo bai. Na ngai ke le yo setting on me ka nga monetizer. Wa fa pe mai iri simbe ngai. E ka ko ngai copyright. Na ka ngole ki pi uma se ape se iri setting e fai. Ngara kira ulai nga fa. Yang apa ya? Biar kurang nggak? Nggak lupa ya, ngaruh like lah, comment and share dong kalau Facebook. Ya itu kan nggak kalau Facebook, mungkin ini maybe. Tapi yang yung ya, orang aku sampai kakalan. Iya kalau merah dia, bukan dia kuat ikut. Mau, ada di mana punya? Yang ini video. Kaya makuulong ng YouTube ya, so kamahaw pa ko mawang ko pala YouTube pa. May kamangi si Faafefea. Ano ko fay o kako sa ko ang ko para ka malunga mahaw pa. Ay mamot ko pe. Morola download. Ya, kamu lagi sih aku dulu Facebook, baru kalau Facebook. Ya lulu. Pero kau ni. Kursi ku kala ya. Kursi. Ni kama ipa to su fitala ni sila. Ya ka dua fa kau. Kai kasih apa ya so cerita lu ka selfa. Ya. Ingurur kambale. Tong ingure kala ai bai ba. Si aku kako. No sé, no Facebook, pero fue ya.